أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تماشاوان عزيز، هفته بوري د صحبت اخوی سیر نبی ده مبحثا مرحله اسلامی دویمین گربو. د مرحله اسلامی دویمین ده رسول الله صلی الله علیه و سلم مرو خوی هری نز دعوت اسلامی گربون و د داوینگا و دعوت ده مرو وی ایمان بینانی بون جدوراوی بلا ببون. تماشاوان عزیز، دعو و دوزا اسلامی د درجیا حیاما مکه ده بشرتی ندبو. پیدوی جهشکربونا و دعوی هبو. جبر وی که خدای تعالی دما سورت حجر آیتا 94 دادخه دمانا و آیتا کریمه ده دبیجیا محمد جنها اوشون ده دشته همشتر دبین هشکره بکی و گه نده مشرکا. رسول الله صلی الله علیه و سلم ایدی باش دزانی گود مکه ده و دعوی عالم بکه. فقط و چاوا عالم بکرا و چاوا اف دعوه ده هنگاما که ده لحظه که ده بگیهان ده تبی مشرک مکه رسول خدا ده درباره ده فکری جبری ده لباجار مکه گونشوپی قریشیایی گو بردوام دکر هبو. اف گونشوپی آوان گودما خبره که مهم چه دبو گل قریش اشراف که قریشیا دردکت سر گرک صافا و بدنگ کی بلند تبع قریشیا جوی خبردار بکرن. دوی هلد رسول الله صلی الله علیه و سلم جی خواست جوی عادتا مشرکا استفاده بکن. شخوا حقیقتا که گلی گود مرف دناوان ده جیینه اگر عرف و عادت نیوانی جبو خیر و خوشیا جواکه هبه دوی گو دعوتوان اسلامه جوی عرف و عادت آوان جوی گونشوپی آوان استفاده بکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم جی خواست جوی گونشوپیا قریشیا استفاده بکن. دوی دمه ده مگافون تنبون، میکروفون تنبون. ده دمه که ده مروفک وی چاوا دنگه خو ببرا تبی خلقی مکی. شخوا دیروگوان اسلامی دینن زمان ده بیجن نویساندنه دما رسول الله صلی الله علیه و سلم برسالت مشرف بو. نفوسا مکی جمارا مکی 10,000 انسان بو. دبیگو رسول الله صلی الله علیه و سلم ده هنگاما که ده لحظه که ده اف انسان تب لجهه کی کن بکرا و دبیگو دعوه خواه جوان ره عالم بکرا تبلیغ بکرا. چونکی مشرک مکی پر هندک جوه دعوی جهبونا و دعوی خبردار ببون. ایدی رسول الله صلی الله علیه و سلم دخواست بدنگ کی بلند توحید بکه خیرین عالم بکه هیدی هبو گو جمشرک مکه هنک انسان ایمان پیوانیانا جوه هلی دیجی رسول الله صلی الله علیه و سلم دخواست تبع قریشیا لجهه کی کن بکه و تبع قریشیا ره دعوه عالم بکه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دفکری جبو دعوه لمکه عالم بکه گریک صافا پیبالاوی. جبری ده خبرک مشرک مکی مهم هوا لسر گریک صافا انسان مکی دورا گریک کند بو و اشراف کی مکی او خبر انسان را عالم بکر. روزه که به دست سبه ره تا بجنه که بلند نابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم دردکوی سر گریک صافا بدنگه کی بلند گازی خلق مکه دکه دبیجی یا صباحا یا صباحا یعنی ای گل قریشی
گلی قریشیا ورن خراس سبهی ورن خراس سبهی چاغا گو افدن دهات بیسن دناوا باجار مکیدی بچوک مزن زلام پیرک خورد جوان تبی قریشیا هر کس جمالا خو دردکت بری خو ددا گریکی صافا لدورا گریکی صافا کم دبون فقط به جاری بانوک farklı bu, cuda bu banok. Ve cari banok dozek cuda vel Kureyşiya bikra. Dideme boridi çağa eşrafek derdiket servi giri ki halkı meki ji taluka düşman haberdar bikir. Dama eşrafek derdiket sergi bir giri ki ya yeki dimeke de zulüm lihatı bu kirin ji bu hakivi bu parezin mafivi ji zalim abisinin gele Kureyşil doravi giri ki kom dikirin yani jî bi sedem bûyerek de Qureyşî doravî girîkî kom dikirin. Bes vê carê hem banok hem jî davet û davetvan vê carê cuda bû. Ji davetvanê de cudatir bû vê carê. Êgo gazî dikir Emînê Mekê Muhammedê kurê Abdullah bû. Qureyşî dema bi dengê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem serwext dibin herkê جمالا خو دردکوین بری خو راست دادن گریک صافا. ایگو ایشو کاروان هبوجی لشونا خو قاصده کی لشینن دبیجن هلا هر به محمد کره عبدالله چه دوزه دکه. راستی جی مشرک مکی پر هندک جی دعواوی خبردار ببون. بس راستا نظام بون محمد کره عبداللهی گو دوزا نبوتی دوزا پیغمبرتیه دکی نزانی بون دعواوی چیه دوزاوی چیه دعوت انسانا ببال چی دکی بخبر بون رسول خدا صلی الله علیه و سلم پشتی گو ربیوی امریوی کر جبو گو دعوا خوا عالم بکی خواست بوی رنگی قریشیا دورا گریک صفا بجوین کن بکی دا گو دعوا خوا جیتا واره عالم بکی پشتی گو قریشی تفهاتن لدورا گریک صفا کن بون رسول الله صلی الله علیه و سلم درکت جورا گریک صفا شخوا تماشاوان می گو مکه دیدنه گریک صفا هم اب کعبه وی هم اب حرم وی حرم کعبه وی و گریک کی بلند حاکمی تبع بازار مکه yani tabi bajar servi giriki dehu yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket coravi giriki ve hela giriki dedi fakat Kureyşya hela giriki reddiden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer taluka giring hela giriki dehaba ve Kureyşice haberdar bikrana Kureyşya ji lugori ve taluke ve fabu parastana tedbir koyuyorsanlar. Pişti bu Kureyşi tefatın ludora giri kombun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazi tabi Kureyşi akır. Nave malbat Mekke yek bir yek cumar. Bername koy boridci maani zaman Kureyşi dinabe nafade ciddah malbat atın meydani. Ev malbat Kureyşiya dukusay Kurey kilabdi tav dibine yek tav merovi hebben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazi nave van malbata yek bir yek ani zaman. Go ey zariye Abdülmuttalib, ey zari Züheyb, ey zari Beni Mahzumiye, ey zari Beni Ümeyye, ey zari fi u bir şekli nave tabi malbat Mekke yek bir yek ani zaman. Pişti go nave tabi malbat Mekke ani zaman Resul-i Huda sallallahu aleyhi ve sellem go ey geli Kureyşiya nuha ez jwar bibejim lihela girik idin lihela gire safa idin komek düşmün hani xwekar kirine çek û silahê xwe hilgirtinê û dikin êrîş we bikin dikin hücumî we bikin hûn ji min bawer bikin Kureyşî tev bi hev re dibêjin bêguman em ê ji te bawer bikin ya Muhammed. Çünkü tu lawê birayekî me yê ezîz tu
تو انسانکی امین حتی ایرو ما وروحیلا درو ملدورات ندیتنه جبر بیه که اگر تو جمر ببیشی لهلا گریکی دی کومک دجمن دکن ایلیشی و بکن بگمان نمیشتا باور بکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام پشتی گو ببی شکلی سوز و عهد و پیمان جو قریشی هستن گو گلی قریشیا حتی ایرو تشته گو کسک به نهاتی شاندن و جوارنانی اس به هاتم شاندن و من جوارانی گلی قریشیا ورن و آگری جهنمی بپارزن محافظه بکن گلی قریشیا ورن ببیجن لا اله الا الله و تبع عربا بدن بيوه و عجمجي تكمل بن حمتاوه و عرب بدن بيوه عجمجي و جور سرنوق ببن دوی دمده تماشاوان عزیز انسانه جبل عربا جدروی قبیله عربا جدروی قوم عرب جتبع انسان اره دهاتا گوتن عجم پیغمبر علیه السلام جگل قریشی اره گورن هون به دعوی قبول بکن عرب تبوی بدن پیوه یعنی هونه ببن سروک عربا هونه دناوا گل عرب ده به دعوی رومت بسینن رومت آوه چه بگه بشتره و عجم جوار سرنوک بگه و تسلیمی و بگه پیغمبر علیه السلام اشتغالی خواه بردوام کرد گورن خوش آگره جهنمی محافظه بکن دیست ناوه قبیله و مالواتی قریشیا یک بیک آنی زمان و هر بحثا چاغا ناوه قبیله که گورن خوش آگره جهنمی محافظه بکن پیغمبر علیه السلام جبو گو به قریشیا قنج بده فهم کرن میسالک آنی دما دعوت آفده باکر گو ای صافیا کچا عبدالمطلب وری خوش آگره جهنمی محافظه بکه نبیشی از متا پیغمبرم و روژا محشر روژا قیامتی و اتقاطی خدا دی شفاعت علم بکه و مش آگره جهنمی عذاب جهنمی آزاده بکه برا قد گمانک بوی رنگی اشترا چه نبه وری ایمان پدا و رسولی بینه وری ببیشی لا اله الا الله بشتره گو ای فاطمه کچا محمد وری خوش آگری جهنمی بپاریزه پیغمبر علیه السلام هی دعوت آخوا بردوام دکر هی آخافتن آخوا یعنی اشتغالی آخوا بردوام دکر جناوا قریشیا ابو لهب آپ پیغمبر علیه السلام کفره کی اردهل دگری داوجه پیغمبر علیه السلام دبی وی لتبه هر دو دسته تا پوش ببه هر دو دسته تا زوا ببه تا جبوان تشته والا تا جبوان تشته پوش ما جویسه ده لدورابی گری که جوان سرهف تا روژا ما والا در باز کرد تا مش ایشو کاری ما کرد مزانی با تیوی دوزلمه بکه ما ایجابتی دعوت ند کرد ما ایجابتی دعوتات ند کرد پیغمبر علیه السلام لدور گری که صافا دشرمینه دلومینه شخصیت آوی مبارک بچوک دکی حنک خوبه دکی حکومه قریشیا لوی کریدیا ابو لهب لوی بی ادبیا ابو لهب هرجاندی دمینن راستی جی تماشاوان عزیز دناوا قریشیا ده حرمتک مرواندی هبو دناوا گل عرب ده رومتک باغ مرواندی هبو انسانك چقاس كاركي نقنج بكراجي دويگو مروي لهمبروي درنكتا و دويگو ناف جواكي دي ناف توپلمي دي ويبچوك نكرا نشرماندا فقط ابو لهب زمان اف گونشوپيا قريشيا جي سالا هاتب و مشيا بو جود خست بن لنگا و كريتيك هري بلن كريتيك هري گرنگ لهمبر قريشيا تواكر و برازه خو محمد بچوک کرد براستی به کریتیا ابو لهب شر دنابینا حق و باطل شر دنابینا اسلام و کفر دی جروس که خو یابو لسر گرکی صافا شر کی گو حتا روزا قیامتی
إلى الأبد ونتف لبر جريك صافا دست بكر بو پیغمبر إسلامي قد گمان نتكر آبيوي حق لهمبر كما قريشيا لهمبري 10,000 إنسان ويبجوك بكي ويبشرمينه ويبلومينه قد گمانك وها جاباني خند كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام فقط تاريخ جاركي ده تكرر بكر تماشاوانين عزيز تاريخ تكرر بكر چونكي درجيا تاريخ ده قالك پیغمبر اشترف قومي خوا اشترف مروف خوي هري نزد جولات خوا هاتبون درخستن قالك هاتبون شهيد كرن قالك هاتبون شرماندن ولوماندن پیغمبر علیه السلام جی اف گونه شوپیا تاریخی گو حتی روجاوی بردوام کربو لبا گریک صافا جارکی ده بجان کربو پیغمبر علیه السلام گونه شوپیا گوتنا حقیه بجان کربو ابو لهب باجی نیارتی بجان کربون و شر دنابین حق و باطل به کریتیا ابو لهب دست بکربو و افشر حتی روجامه و بردوام بکرا di destpêka dawa İslamê de Müslüman hindik bûn. Nikarî bûn xwe parastana ji şerê dijmin, ji êrişê dijmin, ji kirêtiyê dijmin nikarî bû xwe parastana. Ji ber vê yekê jî parastina qasidê xwe Rabbê alemê li xwe girt. Ev kirêtî bê muqabil ne ji Xweda Azze ve Celle. Li hember vê kirêtiyê dema got Müslüman nikarî bû xwe parastana ربي عالمي فراستنا قاصدي خلقه قرد و سورتكي بناوي تبت دو قرآن بيروز داخل سورتكي گوش ابو لهبا توار بب عبرت و مثال ابو لهبا توا تهديدك ربي عزت قرآن بيروز داخل بسم الله الرحمن الرحيم دمعنا في سورتي دي فدا عز وجل وها فرمان دكي دبيجي تبت يدا أبي لهب وتب هر دو دسته أبو لهب پوچ ببه و پوچ بوجي هر دو دسته أبو لهب زوا ببه پوچ ببه و پوچ بوجي فدا عز وجل بيجي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب نه مالوي ونا أو كسباوي أو قزنجا گو کربو پیدا نداوی وی عذاب خدا خلاص نکرد آزاده نکرد عذاب خدا ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب و ابو لهب ويتكبه نوا آگرکی بپیتی ويتكبه نوا آگرکی حلوس سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب و پیرکاویجی بپشتوانتیا ایزنگا ويتكف نافا آگر وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ودستيه ويدجي ويتوقك جتوقي آگر هذا خدا عز وجل دبيجي بله خدا عز وجل ببيرنجي هم أبو لهب هم بيرك أبو لهب وهم جي دي شخص أبو لهب وبيرك أبو لهب دي تبي أبو لهب قول مقابل دعوت واني إسلامي بزمان ده درجيا زمان ده ذكرتيه بكي خدا عز وجل أوجي تهديد ذكرن كما بيركاوي چونكي بيركاوي جي اف كريتي لباغركي صافا كربو علي كاريا زلامي خو كربو أمو جميل بيركا أبو لهب بو أمو جميل خوها أبو سفيان كوري حرب يعني كچا حرب أمو جميل درجيا تاريخ ده نيارتيا پیغمبر إسلامي ده نيارتيه ده جزلامي خو أبو لهب بشون ده نمايي چما چونكي أمو جميل خوها أبو سفيان جمالباتا أميي يعني قبيلة بني أميي دنابينا قبيلة بني أمية وهاشمية ده جبره ده پیشوازیه کبو پیشوازیه سروکانتیا مکه هبو بس هدم و پیشوازیه جی دما عبدالمطلب دمره ابو طالب دکف شوناوی ابو طالب پشتی گو دکف شوناوی جاره کی ده مالباتا امیه فهم ده که گو سروکانتیا مکهش دسته خوراواندنه جبر وی که جی
او پیشبازیا دنابینا مالواتا امیه و مالواتا هاشمیه ده بردوام دکر امو جمیل جی جبوش مالواتا امیه بو پیغمبر اسلامی ره پیشبازی دکر به پیغمبر اسلامی ره نیارتی دکر یعنی امو جمیل دگوهین ابو طالب خلاص نبونه محمد ایلی درکت دوزات دفج مزنانتیا مکه برده دوزا مزنانتیا جزیره عربستانی دوزا سروکانتیا dünyayı دوزا زفتکرنا dünyayı دکی ev jî rastî di şexsê Ümmü Cemîl kîn hesûdî û berberî li muqabil peyxemberî İslamê bikartanî ji ber vê yekê Ümmü Cemîl jî Xweda Azze ve Celle di Qur'ana pîroz de tehdît kiriye Ümmü Cemîl jî wek Ebu Leheb di Qur'anê de hatî tehdît kirin ji bil vê na jî Peygamber aleyhissalatu vesselam Malawi cîranê apî wê Ebu Leheb bû. Dibe gelek cara diyama Xetice li hewşê li ser tifikê beroşa xwe da danî xwarin çê dikir. Dibe Ümmü Cemîl çaxa got diyama Xetice jê gafil dibû dişû hundir ya karekî wê derdiket paşî dida beroşa xwe Ümmü Cemîl radihişt pîsî haşa dişû davêt nav şîva mala Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ji bil vê na jî dibe ew rê û rêçek Peyxember aleyhissalatu vesselam tê diçû Mescidê Heram diçû ji çolê Mekê strînî bi belok strînî tûj dida hev strînî xusûsî gonigê însana bilîn dikir solê însana jî derbas dikir dibe ew strî didan hev riya Peyxember aleyhisselam wê tê da derbas biba li ser wan riya ew strî bela dikirin radixistin Peyxember aleyhisselam pêl wan striya dikir bi roja dibe nigê Peyxember aleyhisselam birîn dibû bi roja êş û xwîn û elem dikir û Peyxember aleyhisselam nikarîbû bi meşya. Ji bil vê na jî dibe gelek cara Ümmü Cemîl derdiket jora xaniyê xwe û dibe çaxa Peyxember aleyhisselam di neqebê derbas dibû ji jor de toz û qûm bara ser serê Peyxember aleyhisselatu vesselam dida. Ji ber vana Xweda Azze ve Celle hem Ebu Leheb hem jî pîreka Ebu Leheb bi Qur'anê tehdît kiriye. Temaşevanên azîz di dirêjiya heyama Mekê de gelek dijwar gelek şervanê goşî Ebu Leheb dijwartir bûn û neyartiya İslam û Peyxemberê İslamê dikirin hebû. Çima Xweda Azze ve Celle evana neşermandine? Çima Qur'anê de ew nelewmandine? Çünkü di dema Peyxember aleyhisselam bi risaletê müşerref bû di nava gelê Ereb de bi rastî jî cihekî merivayî qedirbilind hebû. Baxên merivantiyê di pêşiya tevê baxa de bû. Ji ber got Ebu Leheb ew bax cûdinê Xwedayê Teala li muqabil vê na Ebu Leheb tehdît kiriye. İnşallah di sohbetê xwe yî pêşa rojê de em ê bibînin got bi rastî jî Ebu Leheb piştî got bi vê tehdîdê hatî tehdît kirin di mişwarekî kin de di mişwarekî herî kin de Xweda Azze ve Celle wî ceza kiriye ne malê wî ne qezenca wî ne malbata wî ne ewladê yî fêde nedanî wî. Dema miriyê însana bi rewta bi beşta wî dehvdanê jê rikorta li kolanê wî dehvdanê. Wek însanekî rûmedar jî nehatî veşartin. İnşallah di sohbetê xwe yî pêş de em ê behsa dawînga vê tehdîda Xweda em ê înşallah di sohbetê xwe dibînin ziman. Belê temaşevanên azîz sedem em hatin dawiya dema xwe em ê bername xwe di vê rê biqedînin. İnşallah di bernamê pêş de ji hêgo mabûn em ê bernama xwe berdewam bikin. Belê vî şeklî bernamek me yîdî jî em hatin dawînga wê Xweda ji we razî bê. Di hemî mijaran de di hemî waran de Xweda rêheval û alîkarê we bê. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.